Jakas pen ni tumlong do KSA, KSYC, KFA, Kaya, Katsa, KYA, Lapen, Kuya. Ni tumla song ner cap pini cingrum pet pensi nalo tum semena chupa ponlo. La sini tum patumia situation dak Assam Lapen Meghalaya along labang so suluk so dak tumon kidukok ajonisi nalo tum mana chupa ponan kok lo. La sipini labang so ningkipung mate ningaklong alam the dak ni tum along alidar sumdo. La selang le tum pen same lam the isi alang le tum same ninga klong alam kacipak lang fansi nili junuri poning tung la se prang si nili ladak KFA pen amai pu do la selang li fansame ite ni ki paning je poning fansi alang li panak kopi poning lo चलो उसे बता जाएंगे Assam mate la Karbeng long la pen Meghalaya Bordar long na hoye long ili tum akhai mate itu ili tum kar biya phan long le mate sokero long peni alam kidu umat jibong se dulong lo sitame la so kachem hong long ili tum akhai mate ili tum kar biya phan no pakpen corak ak lo ba tumang priat ke lut pigop si adulong la pen lut bang ke chiwa juya pot nili tum song don ahin pen sitame la so put hakot strongly condemn pick alon athe la so a hoya duilong kai ki sitame mane permanent solution bang ave kai kita lasi nilitum government padang pukang tu ka bangkel ko helo je ilitum la so a hoya lama pot prap jin pen nilitum dak a hoya do arada pan mane protection bang pivek nei athe pupu Meghalaya nada pulis lapen Assam pulis tum da dokpak avita koson se raso gotona bang dolong la se nil tum ning duglo lapen condemn lo la se da council lo state Assam state panda pulo rabjin pen la so puthak bang al so puthak pot tarlib na polapen mama so por ye klema lapen ri bla nepsi ahok akang se long wek neng lapen da investigation mate in policy high inquiry si before 9 kusi nil tum songa in penda demand poli naga chetong dondo lang KSYC pen na chetong dondo la selang li aphan alang li ingling saho fansi ni ni klong lam pathani pasem ko ko Tamprang si tum alam bang tum ninduk pik pen sepi ni tum press meet phalo kasi tum bang strongly la bang condemn lo tapi ni tum ladak press meet hoy pen tum Karbeng long ra la pen Assam government la pen Meghalaya government na pachindang tum bang la no je apong la Meghalaya pen pang thek thi tu Karbeng long le long bang pola tum kan li lang lang chiplang bang ke non chokli ajak ding piglu kasi non patumi dala tung hang bak be pen la tung wang si Karbeng long nang lu chok men si kan li lang lang nang klem thap nang klem brulu la bang ke tum so dak pen pindem lo la pen Karbeng long bordar ba ke permanent solution one week nang po athe lag so government tum ke ja tum muni da pran rai po bordar adu ya hoy rai po pusila tum government in lo la pen dobong lo to la so jo la tum no na bang ke Karbia pran tum rai thagi dalo aposila tum yong si kuna nei la tum therak thek pro bute border protection minister Atul Bora Assam long la pen Assam chief minister tum therak thek bute apu pen chiu nei kusi tum dak pen kudang to la lo choro lo asinon puthot ele tum along dak katsa mai pudo nang li hin da same ite ni ki pathan pani konsep ko be pini dak nang chetong do media court doan phasame prangsi pini nang le tum phasame abang so press meet lo nang le tum phan welcome lo asi pini jasemet pet ni le tum labang so press meet ki phanang kok alam the bang ke patumi hejong ile tum ladak Assam lo pen Meghalaya a border along ile tum suluk soda ka tumon so se thekpon lo basala bang so along ile tum ining ki oi chipaklang ining ki pung chipaklang non press pini labang so press meet nang le tum hanang chupa pon lo basi pini labang so a press meet along nile tum ladak jointly si nile tum Karbeng Long district Kiseng lagi 17 Oktober 1951 hala so district Kiseng ahuda bangke Meghalaya ahin penda thangnat alam ave thang objection ave la sili tum non an 1951 penon an ke nikan kam se kam nikan phokep pleng elo Meghalaya autonomous state Kiseng huta border issue alam ave 1969 border issue alam ave 1972 Meghalaya full fledged state Kiseng huta thang alam la border la so dispute alam klangkli stan 1980 afit jita Karbia atung
autonomous state movement alam jitian nang thur lo pen ke la son alam ki bang nang klang bom lo la sini state government han ki pugang tunga bang ke nang litum Assam government atum yang si karbiang long li apan rai kompetitif pulote nitum karbia kaya tum karbiang long ke do kay bari matum hemprek ki do je long nang litum nang pasiksak dun de nang ji la nitum nang state government han pudak lo jong si Assam government atum yang si karbiang long li nang rai ki pikom tek thi karbia kaya pan karbiang long rada pan nang rai ki kom tek thi a ok a vi nang rai pi tek thi pulote nang litum nili tuma pan ar nang rai popu ar pu deng de nang ji la pen ke nili kipugang tung bang ke border minister sistem ar pu chi o nang ji la pen ke nona mat hala da ke do officer atum law and order administration officer antum ar pu chi o nang ji athe mahala da ar pus do tup do board Meghalaya government anat penda do Assam government anat penda do tup do hala tum people silang don prong pen pran bachi en det analam ki padolong pobla la si la ke la board state government atum ta adai do la pen la tum ar adai la bang ke chi en bek ngi Assam police atum sa adai do lo Meghalaya police atum stami adai do lo la pen ke ka do ka organization de pen da tuning ri lo la ke immediate high level inquiry do nai la bang ke high level inquiry puchat kali Guwahati High Court Chief Justice inuet ahin pen ala inquiry pa do nai la pen ke Karbang long political leader dum handai tuning ri kang tu nal tum immediate high level team Delhi daming no President of India phansi tong daming no Home Ministry phansi tong daming no Prime Minister phansi tong daming no jeni tum karbia rada tum karbia long integrity bangke akasik sak dotang lo pa bang nang tum che tham dam no la pen ke yong si state government punang rai pitek thelo karbia long karbia rada tum phan karbia long arlo ke do arat phan rai kom tek thelo la pen karbia long ri rai kom tek thelo plote ni tum phan hem frek ke do along night ardina pidu not la pen autonomous state no na seng non posis union government phan chuni ri nang pu posin li tum bang pugang tu Kasi indak ni tum press meet rapet KSA pencenglo KSYC KFA kaya katsa kaya lapen kuya tum alidar tum kasi pinigin ning duga lo itu athemai itu ako korte itu ang bong pendam nang lo kasi itu anu tin dame chidina la people se so kes do erma protelano itum pulma Assam government lapen Meghalaya government Karbi Anglong lapen jaintial so hoy problem bangi solve sedet 1951 chithalo 1951 jite Karbi Anglong fan district ki pia hot along le so hima ateng si tungi Karbi Anglong ki kaita dodun velo Meghalaya long sai tum pa badunde la songbong besi tum pi mai tum ki pia teng pen si tum ke kam program no stame Meghalaya pen bang po dai thona pasik sak long son laga kimielam lo kap apram da dolo songbong besi tum Karbi khai tame sinang bom lo aprang tam la soprang tame mukro along tame sinang lo pingi bangke dak lo mupina pe kona puni sila hai alam itu matha dam besi tum song do an chingwai lo si koso si tum asoba kem nang ko ma pun se chingwai lo si tum lai lo si be bangke si bangke pilo government bai tum preserve pike itu ajada nang ni Meghalaya lo is ajada nang ni ta 1951 tu pima district ki peso jurisdiction teng betan protect pinang lai lo itu bangke la pene so na bangke pilo ma la so bangke tu han pilo par non dolo police bangko nang khang ko peace maintain po la bangkali permanent solution nahi itum labang situm kar ilo song do anu tum tami akol ni song chotli kar biang long arada tum anta permanent solution bang si kar ilo labang ke lasi labang ke itum ke piluma so solution bang ke piluma politicalize kuri nang ne lake a hope and true spirit pen si la so bang ke yang claim pinang ila so situm makalo la pen ke thoma bang ke lalo itum pini la so akes long lo ko joini la pen pini kar bi tum ta aning duk lo ajalo lasi ko ku me la so bang ke piluma so ning duk ke pinjinuk duk ko sami itu aku kice protect ifan itu anu tinta matha ponangi kuda ke do tum tami abe kalbeng lo rat tami so bidi seroi bace pacoy nangi ate kalbeng long legi pini o asong tum chotali kaprek tum an tami so bidi nang pitan situm claim ponai itu solution bang itu wanangi lalu lilipong tu ke lalu ate la so problem bang piluma il tum non help lang anu tinta chini lo sining duk memelam kalbeng long problem ke lagi non bang ke
Jaintia Hills pen Karbiang Long bordering alam sipulo la solong magi itum halo kai ta phonang lo la si itum Karbiang Long halo aku itum khasi mala chuning ri itum karbi itum ke pilo amoto karbi tu cingki me pin amoto da live and let live amoto sidam khasi tu tala Karbiang Long nang do no itum plung play mati sidame Karbiang do alang tu problem pula nangki dolo prote along lisang si rider jipu labang si abang ko si itum kar problem do kala nang do no itum plung play khasi coba kaprek fata itum karbi tu nganing meu la situ amoto sidame aku karbi tu kala live and let live muni nak tang do itum ing dora pedang lalu itu amoto ke kasi khasi tum ta khasi me jaintia tum bang ta dak bang po panar jaintia tum ta dak bang po pindak ni tolong ni nang ceklim ku kel ke madu ta proune deji athel halo itum anting me chining bangarit ke dami prote ajale dain ta itu permission endam ni non sidame la da ka problem me do kala lo Karbiang Long le long sokang choklem do daso kicho roji tame dang choklem huta permission enang poke roji ta permission enang polge te Karbiang Long li pinang mati pini ili tumnyong si komane long dam pode ilu ke phop la si polang he ta karbi tum bit pini ki ki me thangalong sta me ri to lang tu thang bu klem klem la si la lo pini i tum thiek pen ini je tung lelong si tum pina sami alom sami tum makhalo asong dan da joint visit dami for further studies me fact finding bang itu chini nang la rupiah case odak na la so fact finding a mission ke tum pinap dampo la si la solong ni tum ke dam dia da pil ta ko tum pinui and tuni further step ko pima ke me sendi fa ta prang so a border tu cerai kompa ko pisi ke claim mi ma bang la tum musi bang dia pa tum claim ko punya asi na nilhin pen ni ke la kardo